Bless us. Kakano. Jebe. Neyanziza mama. Esawa because diti. Nza kuruka ne juice, that is my juice. We singa kwenda. Mbaso gitambuza. Ebikujira. Amalero ndi kuwai. Be. Ebisinga. Yeka yayama. Then na balance wati utingira ku maguru. Munange yuwayo ali akuyinga. Yuwamu. Kina. Abasoga kulwa busoga ani kuife bene balale bacha bazinga nibatabane bacha bazinga baba tambuza kamera babone chishe tuli ku esawa dino kirimo kigamye wansi ni waigulu basoga comment niyo ni kuife bene abalonde mutu batukoleziza twinaime nga tuna amatikiraga baba isaife chabazinga ganatera okubinda na keta lokano kemuli tubona ke tuli mu esawa dino Ulikuchuka tulikweta lwa matikira ga baba agali kubinda gatusene ena kubina kudakubalira kungalo buti iwali eyo kali kwetegeka kunkumu iwali eyo kali kwetegeka iwali eyo kali kutokutegeera nti eri amatikira ga baba chabazinga oli kuki weyunge kwasoga community osobola okubangeza kintu kyona kyomisinga okuva mu kingdom ya baba chabazinga isaife gabula na diope okumeka chogere yangu ni kino bana ife abatabanga ku ife tuli live ku TikTok, live ku YouTube, live buliwona subscribinga otwagana liking posting kitufe ekyo kyena ataja ku comment ere yeye era ngobezi bwa busoga obusoga muki ubuntonji ate nawe yangadiwe ekyo ayenga bakagwa abalungi tweyongera atera okuba nizo nakola bakoba bati abalungi aberere abagogofu abazira kwakoba abazira kamogo waire kalala kati basoka community ni kayo nakola lero nakwedo mwezi diriedo isatu atenga olunakola lero lusokera ilala mwezi kuno ogw'omunana sokokwe bazo omutonzi nti atutusizaawo ate era twayaganana twasinkana okuva ku lero twasembayo nga tulidaguza edition esembayo mu mwezi gwefe esawa dino tuize buyaka ate tutoleire kai katubona omwezi guno gututwala wagutulazawa tweyongera kuoba tulipambuka oba tulikwikira kaserengeta kanino amabanga okali kweyongera okali kujja wala ino nikwenda okunkobera ku mpozi ova mu isasa lya baba eryaga chabazinga jeva olunaku lwa lero nina ekibuzo kyenenza okubuuza musobola okutambula mu ngo omusoga awene tumye wesitukire tambula tubone ntandika nti erina lyange nzena mu access kisache Stella Shaka mba yendi tojja tambula moti omwana okutambula omusoga akwidi tambaire komeza ona tibaire ntambula mba yendi tojja tambula tolini agumba ayengeri jonda zenti oidi okutambula ng'omusoga ekibuzo kyange kindirize ndakiwa omuntu owundi kale mama ntikwiriza nagwa kisimba balange abasoga kulwa busoga let us get together twegaite twire walala tandika obulamu bwaife tuli mu kigangu bana ife tukeyongerera okufuna abagenyi abangi eino nja kutaza embuzi oba enkoko oba ente oba oli awo je nasobola okuweereza baba chabazinga kubanga oli kulemesa okutwala obusoga mu buntonji sebo wefuge tuli mu program ekigangu abakagwa program ekigangu eri kujja mu maiso program ekigangu eri kujja mu maiso omuluuka tuli mu kigangu bana ekigangu twinaime anti ekigangu kitobwe kiba buli omu aba mu mboozi anti tuli mu kigangu nga bimuli eri nekigangu kale bwe mbunanga obwo eyo ni meaning ye n'entuufu ey'ekigangu bakagwa olunaku olwa leero nikwenda okwongera okubategeeza nti eno nibasoga community empandise mu mateeka eyasalawo okutwala obusoga mu buntonji nga tuwangalira eno emitala w'amayanja tuli abroad tuli Dubai nkani UAE anti abantu ebintu byonna malanga mwabigayitagania kale tuli Dubai ayenga Dubai eri mu UAE baba tusangalira okukubona olunaku olwa leero kantandike
no mudingu oba ava mwisaza cheria baba chabazinga adakubanga yeyandula kuba nomukuzi bwogusoko kuba mu kigango aye adakuba yandulira abakobera ku ebirungi byagaine mu bwegayisi oba okwira walalanga abasoga oba oli awo nebibya yashoza nti wali ebibi birungi byerere byensubira sanga ida kubona baba akazindalo kakano osobola okwegemera sanga ira okubona baba weyandulire ababoni baife ababusoga community abali eyo ngayo kali kutandika kweyandula soko koole abali eyo abakali kutwegaitako basobola okubanga batwegaitako kuba abawegesi n'amaani tibwe twekiriza amina mba nimbye olimbye kale sebo tujja mu maiso bananga basoga banange abali mu Dubai wano tuli abakali okukana mu kigango mbasaba mwangu obwire budire tutandike emikolo daisanga buli gye tukola amayina nze Boza Jacobo Ngobi omwiseigaga okuva Eirondo Nkone Kagoro yes sebo yeah tusanga ira okubona sebo amina mpegano baba mpozi oli musada musoga mu bwacha bazinga oba mu masaza gacha bazinga baba ovawa wene awe tuli kwenda okusooka okuwulira awo esaza lyo lyovaamu ebusoga oli wa budyope omudyope agwa mu isaza ki obwene tulimanga ano muti muli basoga obwene timuyindi masaza gemugwamu gumusinze pegani we tosobola kweyogera kumpera ava mu district yo budyope buyende yabanga muki agwa mugabula oba mudyope taba mudyope tuziraba dyope no tuli mugabula anti buti alina kusigala either alina kubabula moji oba yabe bugabula kuba mugabula obwene so baba ava mwisaza lye bugabula obwene tibyangu baba olina fine era bwetumala ekigango omukulu treasurer baba alina yo fine yedira mudama 20 gatubeemo olw'ensonga ntaidi isaza lya baba otukomwoti oli musoga ndi wa bugabula aye era tulida akuvira kwawo kubeera wotukire baba nga obuzindalo buno bwo tulikozesa bukabula kwesente kale era ndakusaba treasurer ensawa oide odaji bisabisanga otandikira ku mwami ono mwene nsanga ino kubona baba we bale kuida nikumukuza ogwida idanga tutibwe tuba tusanukire walala tusagambire walala kubanga twasala okwida walala abasoga kulwa busoga bakobe batera bida kusubscribinga kulikinga kupostinga programs da ifedenda ulo ediba kumitimbagano jona ejigaita abantu otwaganako basoga community nerina erefere tukozesa ebatize ezira ku abanda kale bakagwa nga tuvire yo mugabula kamba twale lugendo tulina omwami owundi atwegaiseko ntisobola kukubuusa maiso kubanga bwobanga osaze okutweyungako leero luno ndi kwenda ntandike niiwe baba bakagwa abasoga banaife abali UAE n'abali abroad kuva mu UAE mwena musobola okutweyungako twabanga tuzimba obusoga tubutuse mu buntongi amaina gange banteta Maguba George okuva ebugweri era mu isaza lya Kyabazinga eri ebugweri ndi mwise Muganza era nga baba wange yena mwise Muganza oligino okula ku mama natali mwise Muganza era baba bamweta Maguba George balidawa batumireku era mbatumire kubona gye bali ebuyiki ebugweri mukatundu akatundu baketa Makandwa kale bana abe Makandwa mwena omwana mu obulenza ali wano twegaiteku twigusa obusoga tubutuse ku level ey'omu buntongi era mwena abali okumpi mwide mutweyungeku tuli abasoga kulwa busoga baba mbaire n'ebibuuzo nga bibiri byenenza okubuuzaako uzayo binanema oba oli wedde mbokumpa answer oli mwana nzalwa ya Bugweri baba nsobola okumenera ku history ye Bugweri gye yatandikira ku myaka gyaife gino egisinga ebiseera ebisinga tubimalire ino mu kweyagala titunonereza
kubanga nze sawa dino nebugweri emyaka gye maze nga nzirayo biseera ebyo mbizira bindonereza aye nga bompeire ekibuuzo ekyo nja kuyirayo ndonereze weneiro omulundi ogwirako oba olina asobola okweyimirira ekibuuzo kyo mba njakiramu kyendanga ino byakuneeyimirira omusadde olina okwemerera okululwo era omukutu ogwirako ndakukyanukula kale sebo tweyanziza bana ono n'omugweri omu kubagweri kuba bagweri nina bangi aye rero akiikirira ab'obugweri bana ab'obugweri mwena mwena omwana owaimwe wuno ninaye ali eno Dubai gyali yasalawo okuwerekeza obusoga webale kuweereza busoga baba osobola mudakiika ndala osobola okutambula mu ng'omusoga bakakase nti omusaadde ono omusoga irala okutambula okwo tambula ng'omusoga tubone ninza okumeneka aye okutambula okwo oli kutya okumeneka kale okutambula okwo omubutuufu oba nsooke niwena okwemerera kubanga okola okutambula ng'omusoga ndikwenda okukoba ebigambo bino baba kyabazinga gyateme ku Namulondo ali kubona ndikwenda abeeyo atwesimisa ategere nti abaana baidukulu be nibatabane be nibawalabe mu butuufu bawomesa olulimi olusoga womesamu tambula mbaba kitegeeza nti oba olina okweinongola ku gye buva gye wasimuka okuva n'obwiko kati nze mu kusookerera ninze Makuba George okuva ebugweri Makandwa nga anzaala akaaliwo bamweta Makuba George baliddawa n'omukaire omukazi gwe beta Neigaga Rebecca ye asimuka Busiki Kibaale gye mama gye tata baba gye yakola ki yamusikiriza yamufuna yavaamu abasadde nga ife abaki abasoga dada azaala baba bamweta Nguli Sefati ya Maguba ekitegeeza nti mugenzi base busoga bugweri Makandwa ne dada omukazi gwe beta Nguli Namukose Neigaga Rebecca kalaawo nabanga wenkomye wokomye baba era munange bangi abatategeera kutambula nga busoga aye webale kugezaako abali eyo mwena mwena bwetuga ensonga ey'okutambula ng'omusoga mba tiriko banti weesibe egomesi otambula ekikyala wabula mba ndigezaako okuba nti weinonoleku wajozaalibwa gyosibuka kyemba ndikutegeeza kale batakoba nga atitambula ng'omusoga weesibe egomesi otandike kutambula kibankobye tikunyaga bakagwa tusanga bale kuida program ekigango basoga community info tuliku era nimwe abarosaka ima mwena babakiikirire tusanga iro kubona omumbedda omwene munambe oli mugabula gemerera ekama zeno kukwagana okiikirire basaza balyawa mu bwakyabazinga bwa baba nzo omwana omugabula omuzaalo w'ekamuli nga nviirire Lwasakaima era nga nsiimye mwena mwena okubaagana oli mu program kikodi eno yeene ey'olwesande ekigangu ku Lwabusoga kale tidda kubuuza bibuuzo bingi no tusanga ira okubona webale kuida kuba otambula otindiga lugendo okutuuka mu kigangu wano wetuli ate nga ekigangu oli ekigangu kitembetebwa baani ife abasoga kiwe abawuliriza baife ife nga abasoga ku Lwabusoga ife otwenda obusoga ate fena abasoga otwewulira nga tuli basoga nenda okutegeera abasoga ku Lwabusoga basoga ki in particular kuba ti buli musoga nti ali wano abasoga ife tuwangaliye mu UAE muna ekibuuzo kyange okigwire ndikwenda oyiremu ekibuuzo kyange tombuzaabuza nkukobye baani abatembeeta ekigangu kino kitulimu esawa dino abagabula ono bana alina fine treasurer bamupere fine omugabula kati ze tujja kwewozaako oba kulumirira bandi tolumirirwa kulumirwa bandi aye ekigangu kino buli kaseera wemba ndikutandika introduction mbakobera nti ekigangu kino kitembetebwa ababusoga community mu UAE okwogera nti busoga community UAE oli ku kamera mama of course so ebibuuzo byange obigwire era mu bawanguzi b'olwaleero oyinza obutabaamu ekyo tikikulu aika stantuseewo tusanga ira okubona amina mukolenga muti bwe muyida amina abakagwa banange mbaire ndi awo nalengera abaana balaba kyabazinga bakula nibawola tusanga ira okubabona mwebale kuida program ekigango basoga community UAE ni kuife bene
abasalawo okubanga tuweereza obusoga nga tusinzire eno mitala wa mayanja mitala wa mayanja kama ali kamera mitala wa mayanja bacheta batya Urusika mayanda. Ifo tuweereza obusoga kusika mayanda tsangaire kubona mama nikunze mwene omugabula Maureen Lugero a moderator awekigangu vice chairperson Basoga community omulonde azira kukubusa busa ata izibwaku ayenga bamala bamwiza kwa mama akalimererwa bana abalangira nabagezaako tuje mu maiso mama amaina neirobozi amaina gange ndikwadde nizi nagamba ina amatono nginasobola okubakobaku erindi ndowooza liwanvuwanvu aye nga ndi mwana musoga nzaalibwa idindaawo aye nga ndaganibwa watisadi mu kibuga ekikulu ekya UAE Dubai aye nga nze nviirire Shauja simye okubona mama banani omwana ono omukyalo ono omusoga olugendo lwakembaite okutuuka wano luwanvuku okubanga ati amamu program ene ekigangu kale mwena abali eyo ko olabe Shauja bona abali abasoga basobola okubanga begaita ku kintu kino iwe kyobwoine ate era mukubona okuko ompeeyo kibirungi kiwe byolengaire mu kintu kino wakakingira mu wakakibona ebirungi kibyo kibwoine ebirungi byenkiboinemu nti bireeta oluganda mu bantu twekunganya n'abantu amanagana we muli amana nti munsi mwe tuli mu basoga babiri aye tuli mu abasoga bangi kiringa ekitole ekyawala nti muleeta okukunganya abantu twaba balalanga tebazinga bwe yakoba nti n'okubanga tugemagana kituufu eno toyanziza mama Denise sukayo ko wala abe Shauja baide batwegaite ko bakoboti ekibina ekiwandiise ekyasalawo okutwala obusoga mu buntonji ni ku kino kyoli musawa dino kyoli kuogerera Basoga community in you ikale bete baide batwegaite nko wala abe Shauja mwina like nabe Dubai mwina bana muchine nsangibwa muchi nsangibwa mu Dubai Basoga community njaganibwa wano Gale okwogera kikwangu bakagwa okwogera kikwangu nga tukali awo bana ife abatweyunze kubanji no lunaku olwaleero abasoga akulwa busoga mutatya mizindalo abasoga akulwa busoga tuli mu program ekibuuzo ekikakalyo kakasense tusangaire okubona mama akamwenu engoli kakyala kasanufu ayengera abasoga batukobanga bidatu babasanufu aye wotwere ekinusu kyene otwere ekinusu kyene nti abafu tusangaire okubona babone baife aba YouTube ono mugandange musoga leka yeyogereko n'omukozi gwa gusoko okuba mu kigangu oba oli awo kale leka yenonoleku atukobere java atukobere ku maina ga malungi nakikyano ni wano olwaleero mu kigangu mama simbule mbozi kamera kule kuba kwemfufu omwana bamubone bulungi abayirimbi bamubone amaina gange nize Shadia yes kagoya Shadia na mwana ni kagoya Shadia aha ozalibwawa mwisaza lya baba ova mwisaza ki ewa baba nzenzayo mchere kwirimbi awo wakulusozi kwirimbi mabo kwirimbi bogeranga ino kubanga babanga waigulu kulusozi aye wayogera mpolotyo ngamvirire Shauja tusangaire okubona mama we bali kwida mu program ekigangu kale ko olabe Shauja batweyungeko abakoboti Basoga community UAE abasoga bali eyo baide batweyungeko tube walala tube kitole tusobola okufala obusoga mu maiso Basoga community UAE mwe na omuye abasoga bali nani Shauja mundo kweyunga Pede baba kale abakagwa abalungi aberere olunaku olwaleero mutuse program ekigangu tusimbwire tusagayo kubona senga w'abaana tutera kuboneka aye bwoboneka nkalina tuje maiso tusimbwire senga w'abaana omuluko omuzungu omulalati alienka omulalati atujira azira ku makeup sagayo kubona twire no mpola twire no mama mpola otubuzeeku ino mama
tuli mu program ekigango abasoga community ni kuife bene weyandulira aboli abo balwira okubona balwira okubisaako amaiso era mu beyandulire tuzira bingi byakwogera olunaku olwaleero weyandulira abantu nze nkubuuza ekibuuzo kyange kikutyamemu bw'okibita ng'ojja bwogwa diramu 50 ewa treasurer treasurer ni kwawo baba abasoga ku lwabusoga Sangayiro okwoyira mu okubawulizaako olwaleero n'okubabona beekoyine erina babbi ani okubeeruuka mwala omuzzigaga mbala muyisa mwana mwenda bakagwa mama kowola abasoga bakali kutweyungako basobola okuba nga batweyungako mu kaseera kano tuli wano ku lwabusoga yona ife abasoga ku kyalo kyaiwe aye kumutala busoga ola abasoga mwana mwenda abasoga banaife abali kina mu UAE mwonka ayabali mu Gulf countries mbakola mwana mwenda okusobola okutwegaita kubeera okusobola okutwegaita kuona wo bangu oboli Saudi oboli Bahrain oboli Oman oba hata soboka bongo okutwegaita ku twayimera ku lwabusoga ife abasoga nso mwana mwenda tuyinami kutwera tujaife ku Instagram, TikTok, Facebook ni X yona yobi kinosobola okutwagana abasoga community UAE Sangayiro mama twe bakagwa era mutusaba mutwegaiteko tutambule balanga abasoga nabe weferuuka ekiyunga bali kumba bakumire mbala kwisa mama ange bani naze bamalandi batubonanga mwani naze my brother in the US Roni tuli wano ku lwabusoga so twegaite ku baba n'abali yabasoga anti niwe ambassador w'abasoga side yeyo so tuli kusaba twena tuli wano tuli basoga mutwegaite n'abaana bange mama ange mwe nambala muyisa bakagu n'emikwano tweyanziza mama webale kuida isuka boidio isuka lugendo omuluko omuzungu yenkagwe tulina ku kyalo kino ekyabusoga baba kyabazinga didi no print Donald banga wife ayo bana abasoga banuvu Sangayiro kubala senga nkusoni mwegati joli ntoli senga w'abaana ninzana tera senga w'abaana kumbi samu lugayo lukasera kubuza bibuzo binakusula binakukubya pressure kale nga amatikira ga baba gali kubinda mama tutandikire ku nsonga ye y'amatikira kodi amatikira aga baba gatuuka enakwedo mwezi nga emeka wife Uganda enakwedo mwezi nga 19 enakwedo mwezi nga 13 ayifuga mu UAE tugakuza ngena ku mwezi 2 era ndikusaba abasoga abazira wano ngotwede ku ifa abaliga n'abaliga nosoba idukiza nti tusobola okukola amatente katokadona dona enongi tusobola okubanga kuba tusobola kudikuza lunaku lulala nga 13 nga agali ebusoga so fa iba tulindamu baba yamala okujja kuzaga letu antu amulaga nti tuliwo era tuligala naye tugeza kukola wano era nsaba nabona abali wano kusadi nona abazirawo mufuba okubona nti mwenigira monteekateeka eno y'okuzamazaalibwa amatikira gaife baba kyabazinga tubenga tugakuza tumulage nti wano tuligala nawo busoga era tumwenda ino ngaife baba kyabazinga kale neyanziza mama era ekibuzo kyange kibaye kijja obula kati okubanga ogwa mundyanga aye engeri joidi engokoze research owonye kale webale kuchesa mama webale kuida isuka boidye amaina nairobozi ni kunze mwene moderator owekigango nga muri kuntya mama dino okabotya mama Sangayiro kubona mama kiko banze kampe ate nze nkufako yangu wako Sangayiro kubona kale isuka boidye tuli mu program kikodi akantu nkakola ntya gemerera kam nambaze gemerera gema kageme tikowe kodi tuli mu program ki tuli mu program ya kigango etwalibwa bani kodi etwali abasoga abo mu UAE wano edeira ekibina amaina agange nize nango bidina omulwasira aveiganga kiwani na wandala nga tuli wano bakube video okutesa kubitwala okusoga maiso bakube olendo twegaitaku also YouTube tuliyo TikTok tuliyo kodi wawandi emikutu dalajo ajimugaita WhatsApp tuliyo kale bana mwide mutwegaite ku muyumirwe ate nga bwe mwega kone ndongo okubotya andina kibuzo kilala kyonka nga
tulina emikolo mingi gye tugezaako okukuza mukaseera kano mukolo ku mukolo. Mpozi tusooka na mukolo ki? Tusooka n'amatikkira ga baba oba tusooka n'amazaalibwa ga baba? Mukolo ki ogusooka? Sooka n'amatwikira ga baba waife ife kisegese ekitaliibwa nsono. Amaino gangwena galuma mu kolansi gye tusooka najo. Sangaire ino isuka boidye ngokoze research era engeri gyobaire otusereti omukulu ow'ebitabo mbaire nko byakuteekwa edira mu atanu ayakukendezeeku otuweeyo 2 gonka abe tuweeyo 2 kyenda kukalubiriza tusangaire okubona isuukayo bakagwa mukoba mutya program ekigangu tukajja mu maiso lindako program lena nsangairo bagana bukyanga olu mukamuzindalo olunaku olwaleero gutyaimeko amaina nairobozi ramusa ku bantu ate era oyongere okukowola abantu abali bonabona begaite mu program ekigango nga tobuusisa maiso oba musogo oba mugwere oba mukyoli oba munyalwanda oba muki batwegaita kubanga tuli basoga era fena tusigala nga tuli bana Uganda. Okay, amaina gange nize Kambeda. Ye ngowo omeire olunaku oli okikwini wa Bungereza oba niwe gwe yawo obusika tuje mu maiso wala program ekigangu treasurer ndira mu 10 sofa okuva mu Kambeda omwana omumbeda. So nkowola mwena tushagaire maina go mama kanange ndogeire amaina gange nize Kambeda Mary awatyo nga ndi mu Isengobi okuva ekigulu ne Kaliro eriyo badada bange awatyo nga abanzala nayo nkaga baise Iwumbwe okuva Emayuge era mama wange nina Iwumbwe Irene. So mbaniriza mwena mwe bale kwida kutweyungaku era nga nkowola mwena omuli eyo abasoga abaganda buli muntu yena mwede mutweyungeku kale bakowole bakoba oti basubscribing baliking basharing kumikutu gyaife egy'endawulo gye mugaita abantu najona era nga bwotwagana kubibanda baife ebyo tukozesa abasoga community UAE wena kiire mu nga bwenkyogaire mwena omuli eyo muli kumbona muli tubona muje mu subscribing kumikutu daife eda like ku YouTube basoga community ku TikTok musigale nga mutu following era nga mubone ebingi bateekwa ekigalo balobe kumisinga muteekwe mbwe mwena ekigala mudeme kumisinga nga buli kyona ekinabanga kiteerebwaku oyo ni mama Kambeda omulala Mary. So kale program ekigangu bakagwa tukalina abantu bangi ino olunaku olwaleero olunaku olwaleero ebibuuzo biri random ino sooka weeyandulira ababoni baife ab'ekigangu abali eyo oba kowoole basobole okuba nga mbiro neyanziza ino Madam Chair nainwankani okumpa omukisa guno okuweerezaako obusoga omulundi ogundi sangaire okubona ayogera ino era amaina nikunze Iwumbwe Rajab ni mwana nzalwa ya Kigulu Iganga district actually municipality kuba ndi awo around tiswika kule nina ni kule mandiko bantu semwesi kubusei ndi awo wagati muchina awo eri yabuziza baba we nawe eri yabuziza ngako bacho oli mwana munigi nabo oli ku mwana mwino mendi ku mwana muna abana ababoni mtolere isubi ali ku mwana mwine ni ku mwana mambo nanga bwabisisa ako rukinda ndira twa ndira ku mwana obusoga nundu obusoga yo oboli kwenda okunulwa obusoga tweyunge ku program ekigangu tweyunge ku program ekigangu yongera okukowola abantu minister wa sport and culture abantu bakobe nanga mama bwakobye ninze kumwene minister wa imwe byemizano nga ndi fit no era ate waliwo ekiriwo tidde obamba netuminkiriza ayi nga mamu idachile tamusawa ya chentu ko ijolo ni kalabalaba ni kanduzi nakola byonna kidakwabika ekintu anytime so bwe kiri so baire nka yongera okukunga baganda bange bani naze
abenganda abako n'abemikwano. This is Basoga Community UAE. Abasoga kulwa Busoga. Buli kisi yoli in any Emirates Baba around UAE. Niwe minister atwale w'ebyomizano lunaku lwa leero twenze kubuuza bibuuzo nga specifically bigema ku Busoga. Ndikwenda okumana nti bya mizano ki ebyemizano bino ebibeereka mu kingdom yaffe ya Busoga. Isaza teri atwala ekikopo omukuzi guno oba bakali kutwala isaza eri atwala ekikopo kodinga okumbuuzaamu kuzigule omukuzi guno kaali mu nteekateeka amasaza ag'endawulo gakaali mu bibinja era nga nduuba nti anytime tujja kuba nga tuba inonola ekijja mu maiso according ku tiimu ya sports eri ku ground baidda kuba nga batwinonola ekijja mu maiso aye nga sofa tiimu damala okwawukana mu bibinja era tujja kukwaduka nga abakigulu n'amasaza ag'endawulo gona tiomuto jaidi amadi gye gagwa kale kobera abantu abali e Uganda nti waire nga tutuli eyo physically nga tuli eno ku mawanga aye era ebyemizano fena ebyabwakabaka oba bakyabazinga waife baba kyabazinga tubitumula nga tubibisa mu bintu ebyendawulo fena tuba n'amasaza wano ag'endawulo twabanga tugezaako okuzaana amasaza Bugabula yazaana Kigulu yazaana abeyirimbi bazaana ab'ebugweri tutyo okugezaako okubona nga Obusoga tubutwala mu buntongi. Neyanziza maama era nga kalabalaba kadi madamu kyeyabwakobye Obusoga tugezaako obutwalira irala mu buntongi mu mbeera ya sports oba ebyemizaano then mu culture nti wano tulina amakina abafollowing page ya TikTok ni YouTube I think mostly TikTok basobola okubona nti munkwaduko d'amakina go tukwadukira irala omumbeeda abalaga ku engeri ekisense ekisoga kyene wekirina okutyabuka mu nkendomo then bwendira ku side y'ebyemizaano kabiri awo ozana kyomena nkokule baganda baife abo kusamba n'amasaza ag'endawulo mu UAE wano then ni ku ground yawo tubipanga tiimu yaife nga ejjako ekiikira mu masaza omwo ate era abantu bakoba abali eyo abagabula abali eyo oba abasikiyo oba abakinti mu kaseera mpaawo kaaga tujja kubanga tuba inviting okuva Uganda tubaleete wano twetagisa kuzaana ne Uganda Cranes nga Busoga bulizaana ne Uganda Cranes kinda kubaawo era tubasuubiza abali eyo abali kutubona nti mukasera katono ino bwe mbonanga Uganda Cranes nga tuuse wano Dubai mutegera mutejja kuzaana Busoga ejja kuzaana Basoga wano baba nikudire era botuuka wano mukuzi wano wene wendi kwogerera n'okoba wati ku Busoga buli omwezi nakyataidde ati nere FCS nze bakapiira mu Emirates wano ani atajibu Basoga Community baba tsanga ino kubona isuka boidye we bale kuteesa neyanziza maama sigeire amaina nize Yombe Rajab mu Kigulu minister wa Imowat Sports and Culture kyalo kya Basoga Community UAE neyanziza kale sebo we Basoga Community UAE ni kuife bene abalagirwa abasalawo okwira awalala nitubida nitukola ekibiina ekyabasoga abeerere ekizira mugwira waire aye nga bwe tuba mu kigangu n'oyo goyeta omugwira oba atawulira lulimi luno yena tumwaniriza kubanga tuli mu program ekigangu baba omuzindalo gukulire tusangalira okubona ni kuiwani omuzindalo gukuwaire oli kamera ababa nibaife abo ku TikTok abo ku YouTube abo ku Facebook abo ku Twitter bona basigala nga bali kubona mama amaina ni kunze Mugaya Nelson omwana enzalwa eye Kamuli yesebo ndi wa Kamuli botuka enamaira along Kamuli Road bakobera abo kamera obotuse namaira before namaira wali wa wakatundu baketa Kamocha wengirawo obwacha bazinga overluis Buzaya Bugabula Buzaya tubatwalira mu Buzaya yes twegana imwe nga abazaya kisho yinzo okubayo baba ali kubona baba isa kyabazinga muwo obubaka nti fa abaana abali eno abo ku idungu abo abasoga abali eno abawangalira eno Obusoga tukola ki Obusoga bo tubuwagira era twakolawo enteekateeka oba bakulu baife bakolawo enteekateeka ey'okukunganya Abasoga bonna abali mu Sydney eno
butinga ifa abali eno mu UAE. Yeseba. Bakolawo enteekateeka y'okubona nti bagayita obusoga awalala. So ekyo ndasooka nkyebalize baganda bange abakola enteekateeka eno. Yeseba. Nga bawagira obwakyabazinga bwaife oba bawagira olulimi lwaife nga abasoga. So obono obubaka bwensobola okwogera. Kale baba kyabazinga message eno kansubire nti ejja kutuukako. Mutabana w'obulenzi akobye nti mwene yesimye okubanga asobola okubanga ali kitole oba atambulira walala n'abasoga bona era ife ng'abasoga kulwa abasoga community ni baba tulina kuweereza obusoga era obusoga tujja butambuza paka kubutuusa mu buntonje. Tusangaire okubona isuuka bwoidye isuuka njira. Omwana enzaalwa ey'ekigulu tusangaire okubona ab'ekigulu muli bubanga mutya mwenda kutulya mukenda bagabula ki nja kubala opewa baba nti ab'ekigulu balina kusinga ife abamukubira engoma nakina yoba ekyo kindi nti ndi mugabula ndi ku ife abakuba engoma kyabazinga nakina oli kumbona ombulamu kale tusangaire weyandulira ababonibaife abo program ekigango basobola okubona mwena ninze amaina agange ninze Kasibante Eddie omwana enzaalwa ye Nakalama Kigulu South nga ali muna Kigulu mwene omwike active bakube vibe abakigulu mwena abe Nakalama kuba abakigulu wano tuliwo bangi bakoba oti oli wandawulo kubene kuba bene bakubona international. Yeah. Omwana wakobye ate ngoyogera international language olusoga lwenkopa olusoga lwene lwene twalwonka bonke batuzaala nalwo nakutida alifobera ekiwulira kintu ekyo kyoba otegeere kyona abakigulu mwena mwana imwenze mbakiikirire kulwa busoga n'ekigulu ze ndi weiganga mwena abakulembeze ab'ennono abanabona ze ndiwo kyona kyebana bansabye kyebana bambuuziza nje abeeramu barepresenting bulungi nga abakigulu. Okay. Mama obeire okoba otya? Kale olunaku olwaleero nzira bibuuzo bino byene ndakubuuza. Alhamdulillah. Aye tulina emikolo egy'endawulo oba ebikudduko eby'endawulo bye tuli kujja okujjamu mu kaseera mpaawo kaaga. Kikudduko ki kye tuli kujja okusooka okukuza ku mazaalibwa n'amatiikira? Kye tuli gy'osooka gyasooka matiikira. Twire mazaalibwa. Osobola okunkobera ku amazi amatiikira ga baba Isaac Kyabazinga gatuuka lunaku ki e Uganda? Gatuuka e Uganda ku kitebe eky'Igenge. Kale mwebale kukola research kulwa busoga bona n'abali Kigulu ife nga ife abalangira bangobi mumungemere nga kali kutuuka waigulu ife nga bangobi tulina obitegeera kubanga bangobe webazira obusoga tebulaala olw'omukisa ogwo neyanziza omukisa ogw'okumpa n'abaana Kigulu bona nga tuduge nga tusanuka nga twesunga amazaalibwa ga baba Kyabazinga ne maama Mutesi Jovia. Kale tusangaire eno baba bale kuteesa tukali mu program ekiga anti tuli mu keetalo awompegano minister of sports and culture aba alikola ensonga de bukalamu ino eno gyetusinzire emitala w'amanyanja n'obugaali tubuvuga buswika maadi owairimbi enkobo tibapeta batya buswika mayanda abaana baife abobuwala bali kulidukira mu ensambo diredeira tetwabangamu tetwavuganga egaali mutala ku mutala bwaja amaadi bwaja okuleeta embooli mu kibali kale nibe tuli kwidukaniamu mpolampola ntuli mu program ekigango bakagwa liking sharing posting abasoga community new kumikutu jaife agenda ulo Jim gaita bantu balange program ekigango tusangaira abalangira n'abambedda Bakyabazinga ndi mutya muri abakalamu baba omulangira Prince the original Prince akabotya baba sakugwe muri mu program ekigango kakugweku lamsa ku bantu aba buli baife aba program ekigango neyanziza kumpa omukisa guno yesebo okusobola okubanga nogera ku bana ife abali online
abali kutubona nga tusinzire wano e Dubai okusobola okuba nga tubaweereza gana amaloboozi n'ebimu ebitufaako amaina nze Ezra Balegeya kuve nga nviira kuwoni district Bugiri okusobola okuba nga ndogera kujja muli tuli basiimu ino okusobola okuba nga abali tubona muliku era zena ndikiriza nti kino kijja mu maiso kijja kusobola okuba nga kyongera itofaali ku Busoga ku lwa Busoga tuli basanyufu ino okusobola okuba nga tuli wano eno era tulidde wano ku lwa Sande buli wiiki twasobola okuba nga tukuŋŋaana twasanuka twadaguza twabugaana twasobola okuba nga twetolera ku enaku ebya ku mitima ng'ate mugezaako n'okutwala Obusoga n'okutwala Obusoga mu buntongi mtatolanga okwo bakagwa era n'olwekyo nsobola okuba nga nkunga buli muntu ali eyo mu UAE okusobola okuba nga idano kube nga ensonga dino tulikemera walala tusobola okuba nga tukyusa Obusoga n'ekifaananyi kyayo ng'abantu balowooza Obusoga tubutwala mu maiso nga okuba nti agali awalala n'agalume emamba tolimbye era wano tuli kuyisanya mwidde tusobola okuba nga twewagera mu bintu by'endawulo kuba tulina ebiketezo bingi tutambuliramu okusobola okuba nga buli kimu kitambula bulungi so omuntu yenna ajja kusobola okuba nga edda n'okutegeitako ndikiriza nti olukujja kwedusa wano wetuyidda oba tweyidde kutoolako waba oyidde kugaitako so edda ogaite ku bulamu bwo kwebyo ebibulaku era ojja kusobola okuba nga oganulwamu ino okusinga nga woba nga obeire inumengo kali kutegeitako so n'olwekyo ndi musanhufu nnyo okusobola okuba nga bino ebigambo bibatuusaako neyanziiza okusobola okuba nga ompa omukisa guno okugera ku gye bali ayo olowooza otyo osobola okuwona ekibuuzo kyange ekyolunaku kwenda nkubuuza ekibuuzo ki ova mu isaza lyawa mpozi essaza ly'envaamu lya Bukooli kiki emukolereku obwakyabazinga ngaimwe ab'ebukooli ab'ebukooli tukolera babakyabazinga ndowooza mwali mukubye ku mupiira omupiira nga tusamba musamba ebukooli eyo nga twasizisa omupiira toyinza kutegeera nti tugwidi kale mu masaza ga Kyabazinga isaza kiri kusambira obulungi omupiira kuba ndikwenda abali ebo nabo bategeere nti waire nga tutuli ku butaka neeno gye tuli yonna tukasigala nga tukaweereza Obusoga era nga n'ebibaayo byonna tukola ki kubanga tubigoberera anti nga bakoba nti niwotambula okujjawa East or West wakana wasinga isuubira nti eri isaza eriyinza okusamba omupiira okunsingira eri Obukooli kuba lyenvaamu lyensinga kutegeera kale ebyemizaano eby'Obusoga obiwagira 10 ku 10 tuli mu bikunduko bya mupiira ebuye eyo isaza kyeriri kulyebya ku nsonga eyo nkaali kuba nga ngubeera bulungi ensonga eyo bulungi kati sobola kuwa kidubo kyange ku mulamu ogwo aye nga nikujja kwa research nsobola okuba nga mbona ekituufu kitambula then next time nasobola okuba nga nkuwa update kale tweyanziza program ekigangu ne kweno yene okolanga oti waira baba ndikiza ndikujja kubaawo linabafulanga akakisa akaida wano ndikujja kukiikanga kale sebo webale kowola abantu bakobe ba liking ba subscribing wena oli eyo oli kutuwuliriza oli kubona ndikujja kusaba osobola okuba nga likinga video eno omala okole subscription osobola okuba nga ofuna notification buli message esobola okuba nga eidda ku mukutu kuno osobola okuba nga oganulwamu ku bintu byetukola wano eno nga Busoga Community UAE tubaaniriza musobola okuba nga mutwegaitako kale tusangaire baba tweyanziza webale kuteesa ab'ebukooli omwana ayimu obukooli abakiikirire mutakoba mutife tuba tukiikirira bamweta Ezra eriyo ni omwana w'obukooli ab'ebusiki n'abasinga kwebuzaabuza era ndakubalopewa baba Kyabazinga nti eisaza lyo eri ebusiki tiririkolanga bulungi n'emitala w'amayanja buswika maani abakulisoga bwoli ova mu isaza kibaba iganga kigulu abeganga kigulu olwaleero ndidya biroba ali ku kamera waiganga kigulu ab'ebugabula muliwo bameka kyokuba ab'ebugabula baliwo bameka lubalutala okuva iganga ab'ekigulu baliwo bameka lulida kubiikiriza ab'ekigulu baliwo bameka ab'ekigulu imwe
muri kwe kuba muri boneka muline akale muri washiguru waide muri owe chiguru waide abashiguru muide eno abe chiguru mwana ndibenda nakakupo abe chiguru ndibenda otaleta nkana wanoti abachiguru abasinga bonse abe chiguru ndibeta ile wana abachiguru alle owe chiguru mutwano yeah abe chiguru abava masaza abiri mbuto ndi wa chiguru ndi wabugabula iwasikalayo nene wa chiguru era wa chiguru yenga ndi babona otulingirire mukoba kati munabuza kikuba chiguru ani alino mzindalo yaboneka obubi ida wano baba wo mzindalo kusoya bibuzo gukwe kale habasoga kurabusoga ntukali mu program ya ife kigango olunako lwalero bo mwezi guno buli isaza eri nabanga nabantu abangi linda kufunanga baba secretary general ndikiriza olunako lwalero tukobera abantu nti buli isaza linasinganga okuteesa mu program ekigango lidatwalanga ekirabo luvainuma lw'omwezi tikikola makulu ekyo kola amakulu era ab'ekigulu ndowooza mubona oba banasinga okukiika waayo ab'ekigulu nibonanga oti isaza lya baba ery'ekigulu lirikolanga bukalamu okusinga amasaza agasigaire gonagona ina bukalamu bukoka n'obulungi linga kwa inyuma linga kwetolo linga kwa inyuma n'obulungi aye era tumusinga okufuna passport ya Baiganga ya Kigulu aye bebe nani abibakoba obitola ate njakunigamba emizindalo gyaimwenje mukitegere nize moderator njakuniga program widagiwereza kati mu Busoga nendo ndetera ku district ndala nge connecting district wanando n'okutola kwa Bakigulu Iganga obairotya muri mu wagati obugambo obwo Iganga oba Kigulu isaza lya business mbere ndinjiriye ekyamagezi kyobero byokwogerako zembe ndowooza n'okulowooza nti ekitebe ekyebugende bandisengere bakiza Iganga kyabazinga yekyasookera kuba omweri awo ngobisowa mugoyoti kale ab'ekigulu batandise n'okulimba era twesiboneka ku kigango kuba ni pilot yasooka mu Uganda yava Iganga bana abali ku TikTok nenda okubategeeza nti yava Iganga program njibalekera ab'ekigulu njibalekera program njibalekere oba program njibalekera nga njibalekera ndekerize eyakusinze abakusinze aye nga nze ali kwogera bazira kyakola nze ndi wakamuli omugabula omwana omugabula kene bana ab'ekigulu nze za kye bankoba oba muwakane program ngiveemu ndakusangaza mukama Katonda mwene nakaleera mundikirize omusogaji okusooka okujja mu igulu amalayira atuwayire ajabayiga kale mundikirize mbeeku n'obugambo bw'empaya kuno omwami ono sangaire okubona baba tiimu Iganga waire nga muidi ano kutwepankiraku tuzira kyakola katugiiraawo aye olunaku olundi nja kuniga emizindalo ngitwole ku njibalekere programu anga tina amazima abasoga kulabusoga program ekigangu nerijja mu maiso basoga community ni subscribing liking sharing posting program ekigangu kumikutu jana jimugaita abantu ku YouTube ku TikTok muye mutayosa bakobye mbu mutayosa otakola era ekyabona omukigulu Iyumwe Rajab otakola era Tycoon Maksade kulya kale baba amaina neirobozi omukisige twahiri okuva Iganga Kigulu na Wansega azalibwa Kisige Bakari n'omukazi omise Matende n'Amatende Ruth
kuva era iganga kigulu kukyalo ky'ebugogo lenyabu sanga ino kubona baba amina ze nasengera ukwagana ukali ko mu masaza ga baba owagira kigundi ky'ekisinde ky'omupiira era kigulu muri munamba imeka kuba sawa dino omupiira guli kwacha engeri gy'oli nti owagira emizaano n'obuwangwa bwa Busoga muri munamba imeka buli w'omwagana aba waigula tuli ku nambandala nambandala ki yene nambandala olya kuswala oli ku kamera kule ndi ku kamera abali ku TikTok ani ali ku live abali ku TikTok bana abali ku TikTok muri kutubona Basoga community nize ndi kubuuza abagoberera by'emizaano banange abali ku TikTok omwami yo nakobya ate isaza eri ekigulu neriri kulebya lebya kituufu obabbe ndikulinda answer okuva yaimwe abali ku TikTok ara bali kulengera weno oli ku bakobya ati oli kulimba oli kulimba isaza lye ekigulu kiredi kulebya lebya aye bwe nakobera eri kulebya lebya odda kuwakana kale no ratio tidali kobera gyokole research tidye kuwa answer gyokole research kale webale kuida program ekigangu kwe tuli anti era program ekigangu nga bwe tubakobe tubaye tukatambuza program yaife tujja ku ebunwa maadi bafuna kugenda lw'amaadi ekabiri kamala twaira twalina mabyaka mu program ekigangu baba obaire olwira okukiika abantu ab'ekigulu n'ebugabula bebuuza ati omukigulu omugabula Bidi Ismail boogere yabulira sanga era okubona tuli mu program ekigangu sooka okowoola abantu abali bona bali tubona bongere okutulaikinga okutusharingiraku okutupostingaku okutukolako olugambo okututambuzaku mikutu egy'endawulo okuba nga tweyongera okufuna 8 oba okwongera okutambuza Obusoga nsiimye okubagana abatesitesi n'abasoga banange kwibendobendo ery'omuwala Bbiya ndina isano ery'okubonekanga mbeyunzeko olwaleero I think weeks nga 2 nga tukiika ku lukaito luno aye ng'ebizibu ebyalo birawaninga okweigala nebibaire bingemagema n'olwaleero nkyairewo muku okutuuka aye nga tugira awo mukulu tatuuka leeti akyerewe bucerewe buti okeereiwe ndakubiriza mukulu treasurer leeta akayibo ndakubiriza buli musoga ali kwibendobendo lya UAE asobola okutwegaitaku mu Basoga community ng'ate Basoga community erina ebiyaka byerese bingi ndakubiriza abantu abasoga abali eyo nga balina abaana baibwe abalijja ku universities abalijja ku institutions basobola okwidda mu Basoga community tusobola okuboneka nga tubagemeraku mu bursaries tubagemereku mu scholarships twena tute ku Busoga itafaali nga ife abasoga otuwangalira mu UAE sio nikyendidde okubakubiriza ate era ndakubiriza abasoga abali ebusoga nti banange akalulu kano akalijja mu maiso ewaife ebusoga katatwawula katatwabuluzaamu tujasigala nga tuli basoga oba akalulu kaliwo oba kaviirewo tujja kusigala nga tukaali ekintu n'ekirala ekyo so mbakubiriza tube ekirala kale tusangaire baba eiroboozi baliwulire bana omusaadha Bobi Wine yayemba ati obululu tebutwawula ndowooza ekyo omukulu Bidishabeera aligezaako okutukoba nti obululu butatwawula wabula tube walala okusingira life abasoga kuba tujja kwekuba n'olaye woira yeeka odda kubona nze ng'ate nze gwalina okwogera naye olulimi olwo ole nga yegoleire Buganda gwe muli kulwanirako kale n'olwekyo tutambulire walala obululu bulo bekutwawula twena ino kujjayo nga tuleyo nga tuviireyo baba tulina emikolo egiri ibindabinda mu kaseera kano wali omukolo ogulijja okubaayo mu mwezi ogw'omwenda twaba n'omukolo ogubaayo nga gyona mikolo mikulu n'omukolo ogubaayo ogw'omwezi ogw'11 osobola okumenera mu kwenda kweda omwezi emikolo egyo bwe gibeerayo era nkobera oti ogw'omwenda tuba n'omukolo gundi gwe beeta bati ku lunaku loti ogw'11 tuba n'omukolo guti ogw'omwenda tuli esaawa dino tuli mu busiki
wetwogerera tulijja kuba ni Kyabazinga coronation nkanige beeta amatwikira ga Baba Ise Kyabazinga owokuna ng'olunaku olwo ngenda kwedda omwezi 13 omwezi ogw'omwenda Baba Ise Ifero yatyama ku Namulondo okulamula abasoga nga tukoire ibanga eryali liweze nga tuzira Kyabazinga nga tutawaanizibwanga abasoga bati ku lunaku olwo nga 13 Baba lwe yakakasibwa nga natukulembera nga Kyabazinga w'abasoga so ndikowoola buli musoga yenna ali mu gyali aveeyo tuwagire olunaku luno olw'amatiikira ga Ise Ife Kyabazinga luku lwino mu byafaayo bya busoga luku lwino mu history wa busoga nti nekyo ekisobola okubonekanga kitwongeraku nga abasoga ate twongera okwenda obusoga twende Baba kuba wetuli nikwawo era ndikowoola abantu abali mu UAE mwena nti nga Basoga community yona eriwo n'ekiyaka ekikubye kodi nga yona ejja kudaguza amatiikira ga Ise Ife Kyabazinga nga tusinzira wano tutidda kwirayo Uganda but kuluno it is gonna be hotter than fire so nkubiriza buli musoga waali aida atwegaiteku tujaguze nga tusanukira ku Ise Ife kulunaku olwo. Kale Baba tweyanziza webale obugambo obwo webale kwida nga mobilizer w'ekisinde kino eky'Abasoga community in UAE bugambo ky'obusembayo bwosobola okubona okuba ababone baifa bali eyo Abasoga community in UAE mu program eno ekigangu nga tusinzira ku mipito gyaife gimikaita abantu egyendawulo. Akagamba akasembayo nga nze nkani Minister wa Mobilization Coordination and Logistics ndikowoola abantu baide batwegaiteku tutambuza obusoga obusoga nife abantu buli tunakoba nga tutenda obusoga bube ku ntiiko aye nga abantu tibali kwidda kwidumbira ku miramwa gya busoga gyetambuza busoga tutwidda gitwala ku ntiiko so nkubiriza buli musoga ali kwibendo lubendo lya Muwalabu aida atwegaiteku tusobola okuboneka nga tutabusoga ku piiki era nakubiriza abantu bonna baide batwegaiteku tulina ebyenkulankulana bingi nga Basoga community so ebyenkulankulana bye tuli nabyo bitakuleka inuma try and fail but never fail to try aye waife ezire ebyo byakugezaako ife tuli ku kituufu kale sebo tweyanziza webale kwida webale kuteesa abana program efe kigangu etyo bwebaira obeta bwegire mwebale kutubona mwebale kutubuliriza oterabira ku subscribinga ku likinga ku postinga Basoga community in ibuli wojja buli mukuti mugaita abantu kale bakagwa ni General Secretary wife yena abairayo oyo ni General Secretary wife Basoga community ni nga tukali kwoyo twaba n'omwana omwirimbe the treasurer yena abaire ku kamera banange mweyanziza ino mwabale butansuliranga mu program ekigangu buli obutakoma mwaba ku kamera mwabanga mugezako okubonanga obusoga tubutwala mu buntonje kale nife Basoga community ni otuwangalira eno Dubai otugezako okutwala obusoga mu buntonje tujja kulemerako mpaka we tunabutuusa mu buntonje this good okay alike ma video kale nawo banana obusoga kuki undwiko bakagwa mujebale emirimo eno ni community empandisa mateeka nendo okubakobera nti eno nga bulikola abantu bano bonabona ena kudomwezi nga 2 ndi kukobera ekiri wano community empandise mpandisa mateeka ena kudomwezi 2 entekateeka eya Kyabazinga amatiikira genkoba bakagwa tusangaire okubabona buli muntu ena yali ndikwenda okumukakasa nti eno ni community etegeike amateeka gene gerimu nekegeike amatiikira ena kudomwezi 2 bya mu 10 nga mu butuufu abageni baife tusangaire banandi bakubera entekateeka tulikwenda okutuusa ekitebwa kya Kyabazinga okubona nti tuuka ku ntwiko nsangaire bakagwa ni bamama basi